Rero bakunzi ba Samuzoti mbanje kubasuhuza nizera ko bameze neza, mbibutsa kandi subscribe, like, share na comment kugira ukomeze kubona amakuru ku gihe. Perezida Kagame na madamu we bifatanyije na Tito Rutaremara kwizihiza isabukuru y'imyaka 80. Perezida Paul Kagame na madamu Jeannette Kagame ku mugoroba wo kuri wa gatandatu tariki 23 Ugushyingo 2024 bifatanyije na Hon Tito Rutaremara n'abo mu muryango we kwizihiza isabukuru y'imyaka 80. Perezida Kagame na madamu bifatanyije na Tito Rutaremara kwizihiza isabukuru y'imyaka 80. Hon Tito Rutaremara yavutse mu mwaka w'1944 avukira i Kiziguro muri Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba. Amashuri abanza imyaka 5 yayigiye i Kiziguro, umwaka wa gatandatu awigira muri Ruhengeri Nemba, nyuma ahavuye yize mu seminari ku Rwesero imyaka 2 ndetse yiga umwaka umwe n'igice kuri Setandere, aribwo n'umuryango we bahitaga bahunga bakajya muri Uganda. Ageze muri Uganda n'umuryango we yaje gushaka ishuri ndetse araribona, yiga mu ishuri rikuru mu bijyanye no kwigisha ndetse ahakura buruse yo kujya kwiga mu gihugu cy'Ubufaransa, ahakura licence motrice ndetse na doctor. Ubwo Hon Tito Rutaremara yakataga umutsima isabukuru y'imyaka 80. Hon Tito Rutaremara yakoze imirimo myinshi, imwe muri yo harimo nko kuba umuyobozi w'akanama kashizeho FPR Inkotanyi mu mwaka w'1987 ndetse yabaye mu ishyaka NRM riyoboye Uganda ubwo ryafataga ubutegetsi Museveni akajya ku buyobozi. Hon Tito nk'umwe mu mpuguke n'inararibonye u Rwanda rufite, muri 2019 yagizwe umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu ngishwanama rw'inararibonye, nyuma y'uko urwo rwego rutari rufite umuyobozi kuva Dr Iyamuremye Auguste yagirwaga umusenateri akanatorerwa kuba perezida wa Sena. Perezida Kagame yifatanyije na Hon Tito mu kwizihiza isabukuru y'imyaka 80 amaze avutse. Mu yindi mirimo yakoze harimo kuba umunyamabanga mukuru wa FPR Inkotanyi kuva mu mwaka w'1987 kugera mu mwaka w'1989, komiseri ushinzwe ubukangurambaga mu 1989 kugera mu 1991, umuhuzabikorwa wa politike n'igisirikare kuva mu mwaka w'1991 kugera mu mwaka w'1993, yabaye n'umudepite kuva mu mwaka w'1995 kugera mu 2000, ayobora komisiyo yo gushyiraho itegeko nshinga kuva mu 2000 kugera 2003, aba umuvunyi mukuru kuva 2003 kugera 2012, umwanya yawuvuyeho ajya kuba senateri. Perezida Kagame aramukanya na Hon Tito Rutaremara wizihije isabukuru ye y'imyaka 80 amaze avutse. Rero iki ni ikintu cyiza nk'umuntu waba warakoze ibikorwa nk'ibi ngibi by'ubutwari nka perezida kuba yagenda akajya kumufasha kwizihiza isabukuru ye y'amavuko, amubwira ati wakoze neza, amushimira. Iki ni ikintu cyiza natwe dukwiye kwishimira, umuntu ufite ibigwi nk'ibi ngibi uba warakoze ku gihugu, ni ibintu dukwiye kwishimira cyane rwose. Reka natwe tumwifurize isabukuru nziza y'imyaka 80 amaze avutse. Rero yanga akaba aramukwaye cyo cya Samuzoti TV, bibutsa kandi subscribe, like, share na comment kugira ukomeze kubona amakuru ku gihe. Thank you.